Ka New Trap National Youth Front hene sngi kala penlong da kajing ki Hakmat Umat jungwo kyang nong ba ha civil hospital Shillong pan pawi kajing persya habedei bat ka investment Meghalaya agency kabak sorkar katmu ban thiet jaka bat IT Shaki Karkhana ki batmu ban wanseng ha kane ka jela jungi wadla ka kanhun menteri sorkar dang sen kala manjur ban wengno yak section lifestyle na ka investment Meghalaya agency Henry nagaliang jongka New Trap National Youth Front kamsim lahun ya kani namar bahapo jongka IMA kabalapan kelano sya ka Meghalaya Investment Promotion Authority Act kadon kata ka lanbang kabakani kawanra jingma kabakraw na kabenta ka kandau ka siap nagaliang jongkani ka kanhun kala dawai ka sorkar ba kadai ban wengno ya kata ka lanbang khnang ba kanam ya tungku bat ka Meghalaya Land Transfer Regulation Act kat kandai spa nyau puai hagani gisngi lai don langro nadu presiden barang ba jong kaseng ba sadon bla nang ta ba Barnabas bat kiwai di kinung nyelam bangin hab kun raya yang berpenduk raya kena kai semua jong sarkar isim kabu angne bangin hab panjale raya dalai ru MTM namar balai baka sarkar da kawai shawai kapor kila yele akan bala berthok yegi kumlang insania asyo kablok 1 kablok 2 kabadai hok thik kani ka jong ni harai menta sana kandon kami lang to dawai sawai kan mut da kaji thmu jingi kalong ban di no sha sam ha kibodar jingi lagi phai sha po not sari bo jingi dengi phai po jenja kibai ha bodar bon kijaka ka dia do no bangila sha kni hagi sekarang sam menta ke sarkar jingi pada kelas tang sepengilam pendek ajian ni kena siap juga pendi sekibar jela kewan nang ne tang makamai spa lada kapak kapauji kalalot nang ne bat kilai pai no salah kesdong katau kari juga kene mangi bala lagi du ya kata nilai ayu nilai sei ngidang don ya kalai sewai ndon so dai nang kada wa ngi kun ko diberi honyo trap tamdai taka X2F bat baro ke yawer nang ne kalau bangi nyalong kawai kum dikut ke beri honyo trap kerang bangin pendojat ya kini suri kopsi lang berot kibakwa nilam yang kari bi jungi kalau kejung tunggu jangka kedai ban wanra ya kini ki company ke benabar mensengkam mensengjam hang ni apa kari jongi kini ni nak kaliang jong seng ni persya ajur ya kini namar kalong kabama hadu ata ya kini kecaj bendri jongi pat ya kapateng kapan sawan tekawai ngakwa banang hang ni bangi kum kaseng nginum aila dalele ru bakan ja kane dari jongi tengok pa ban pesan ni baya kane ka amendment kini ka sorkar me khalia katmu ba kandeli lam ya kini ki chaka syakini ki agent syakini company ki bahe na sabar tengok kuah ni bangin numaila dalele ru ya kene bakan jah kene gari kasi jongi tengok wei ngakwa bana kaliang jong district council ru kalai persya juri kene da kajing alam jong bab penyai sing CM tekadan ru kene ka governing body bela penyai do chief minister dah kene kidantang ki clear sarkar sudah plus bakini officer sarkar kabalingo hane kelong ba naga district council umsim layai umsim lapau nagaliang jong kan dorbar hima sima umsim dalang kalong kai ke sarkar kalale thombo sepalan di tang ini kintian ngapelkun nak disibun dudong sudah MDA kabut iyo fitip hakacing sengau kejonga Masih buat besar, iwi jupi baga MDA kebut Meghalaya Dragon Alliance. Kani ka sorkar ka pamenta, hapo kini kisipo teligi kisnem ngila banong ba maka kayo ban sinsar. Mentala ndir teligi kisnem ngila banong. Sipun kita ki agensi kala warra sangi sapo kani ka Meghalaya ka state ka beijungi. Kamtam namta kani ka IMA mo ka investment Meghalaya agency. Kenyan ako aman panpaw ipi
Tanga kini kisigi katno kalong ke bapang mensim bagi kena school kijongi wat ya ka scholarship bagi depan yo kim yo rei kanika ka sarkar Meghalaya tang siong ba kata kecil odong kanwan seki kebut lada kisim ya kata ki jaka ki puta jengi ki pada ki popo akar kebut kin Aisyah kitu ki agensi ki baper makin betelun ya kata kam kacik odong kalong kamti ya kasarkar hendai kadai yangi uluk ulak kiba kijaka ki puta jengi kini ki ajen kibadai kita kinong trai sarkar lagi kita kibadai kita ki nyangkongo juga kintit jaka dagi sepak akar hadin kata kinsa IY sa kito gibril badai badle haka kerteng jong kata ka development kenian aku apa nawai pi hagin kisingi kadon keji siapa syati syatan mahati jongi ba kadon kawi kaba nakaliang ka gomen kabut banbu ya ka CNRD block te kadon kabag haka skor ka jungi yo singi ba hana kidan ki longsung sinong jungi ki bakiwak ki kwa ban IA ya ka jaka na ki po akar da ka ba IA here ladon kita ki bangikot ki agent mo ki kwa ban tit jaka upat pa kwa ban IA ya ka sorkar here ka sorkar ka kwa ban tit jaka kabut ayu kata aku akan buat jengkeli akan dikepor. Kabut lada upai ba YA kacaka kabut kita ki ajen bat kita ki minister ki badai ban yok hok ya kata kinam yok su ya kata kabai jaka takadau ki bu da kum kita ro. Dikendian kan OAP ndadu usnem ubangi la yok ya ka state ka jungi hak kendai nyo puar. Sa ken kawai pakawai ka ngangik ba ka sarkar kawan ka sarkar kalik re man ki sarkar bat kamtam kani ka sarkar MDA ngatip ba sipun kikam benroy kila nya bodong kila putturai rei ka ba jaman ta kalong ka ba susi adu kata ta barba dikena ki jungi aka jaka bikin yo ban sengkam sengjam rei ka sarkar ka pikmatang sa kita ki investment lani kita ki company ki per ki bala nengkong kajing nunong kadi yangi kun samla aku ki kun samla bapli kasarkar kau kasim hak kerteng jong kata ka development resusi berong ba kata ka jingle juga kadi tang ban penbik ban petemengi yangi upai ba lapan khai keseng kom trekam jong keseng HNIF kada prayer sisa yang jukwa hi bangin puturoi tanah do kata ya ka ka kambang ile ni haban le ba ya ka banapo yang jukwa ban panpau ya ka ka papau bat kamtam ya kani ka isu ka bangi penmi kenang matas ni namar ka desa ka isu ka balakta saya ka ri bekerja mendio jongi te filai i kat kum ka jing sedang menjongi ban yakhi kani ka isu ka baidai ba kani ka IMA ila pelaj sa ling ba press hadin bala pelaj ngan ba press ni kami i ya kanu ka jing pentela ha kanu ka kendon hadin nang tu anda ngila bo ikisti bangin mi ya kani ka jing yakhi ka ba jai kami kijeng kela kendet menen kijeng kela kabaidai bagi section 34 kabala tok lupa kabala daima dikena act to override others law ya ka kendoa ya ka an kabala dan nadu mansyakum land transfer act kila ban override kabuar ka syong bai tang utai ukli do ucerman bat kitu ki member ki badan apa komedi kapaskol lengo ba menen hadak ki pengkela ya katu oh ngitip ngiladan ya kekenduan land transfer act tang bahaduk mentaru dang don hi gibayat lan nga ngaday uwi nong suksnong nakaway kisnong kapanganum sim kerteng ha kasnong denga dang don ki dekar gibayo batiat jaka haba kekenduan kadan dang day mantan scam susu ya kekenduan land transfer act ya ka LTA henrai piwan ra ban penduk pendam sendan ya ka LTA ya ka land transfer act ngene mailat dalalidu kani gadai tang kajing sedang kajing ki dong ka HNIF nang ni sikmat dan sai i susu lada film ko ngu ya kajing keren kajongi ya ka pementa ngidang ya da ka bajai anda la poi puat ngemban sisu bangin le da ki kam ki ba kam kongsan tang ini hakani kaya mi ba ndal adan kita corporate ki bakwa ban apply jaka kila ala ban sulit baik direct show minister dai show bakin daya di kendon ki ba fair kumujulong mentang kumujulong boro syata sywa kan ikan kilayat by direct so chief minister but uno ya sarkar hagi kerdan ba fair lalu day pollution new day DMR new day forest ne hagi dipandan ba fair banut ban saila chief minister
Pengalor kani ke General Council, kadan sa kata ka High Power Committee, kabau Sharman Uday yang Chief Minister. Baki Cabinet Minister boro hangta gide gide khot. Kamamot kadan ke jingnya salah, hapeng gini ki politician, ki balong hai ki kardan ki bafair bapak ki department bafair ban lilamlet ya kacaka kaputa kajong kapri hunjong terap. Balaila ya kita i nong sanggar khana baki niwan lebor thombor. Kadang lu kecing temu salendak banyak kali agreement dengan penyiar dan penhek susu nak alai pos 6 siakan ru pos 6 te lara sarkar kala thiet ya kijaka ki babun kawai ka bak sarkar ka kacela me khalaya jong ka cek meriu jongi umdan iweiru unong nikmat ban percaya ya kata lara nyiapait ya kan ya kendon hoj menin ni ba ka sarkar kala pendam ya kalamut ban pendam no ya ka section ka balai pusau jong kane ka namar ka section ka balai pusau kong ba ka heading jong kane ka section kong power to override other act kamut kala klanbor kane ka investment facilitation act jong sarkar hadu kata bakala ban thambor ya kalang transfer act ya kabakala ban thambor ya kiriti gudustor kata gade kentien kabasyai kabatho agani ka section nyemla ban pediang ya kata dalai leiru namar ba ka khandau ka siap hapo ka bri hunyau trap kamdai ka nong kenti jong ka sarkar bawat ka district council ru kadai tang ka custodian ya khandau ka siap kamdai ka try bakala ban ya try namar bakajai bri jongi nyimpak don kata ka instrument of merger bat kari India Henry hadu kani katarik ke pementamu bat kami kalayalan transferak kalare ke jingi tengko bat kami kalayalan transferak ya ka babun ki kendon kawai lagi kendon ka bakari syai kami kalayalan transferak kong ba kanundan kanungan kacaka ka baki tribal kin di lani kinai nong penti syakinon tribal kajingkali kalong KMI kadai ka tribal ne kadon kadai ka non tribal ka sarkar kadai ka tribal ne non tribal nyimpat siya ya kata bat ka badang don kan ya kejengkenu hakayami banwanra ya kata ka landang katahi kadai kejing tengku bat kami kalayalan transparat om labiang tang mapin amen ya ka section ka ba lai pusau jong kani ka investment and facility promotion and facilitation act om labiang henry badai ban pendo sendan ya kani kejengkenu banwanra ya ka landang balai ni hapan yang akan nongrem balai ban pendu sendan yang kini kejeng semu banora ya kalan bang kadau kalong ba baningkong nilai ba kuno kini ki industri kini ki investment kini ki corporate ki bala trikam hapo ka mejala me khalaya nadu na po cement plan ki badan na po Jande Hill shadow ki coke plan ki badan sa West Kasiel sa Sutanga sa tay shadow gini ki industrial area ki bodan po bernihat baru kilayo ya kacaka kabala pendik pendiang ka sarkar katkum kaan ka barem hanray hang taru upay ba unong song omdon jing faida omdon jing onong iye hanray larang iye pay jing etko ba ka star cement kalamot susu ban penyar ka jing ti mausun ka jongka wak ban pendo pendam no ya kato kabangiong ketiam pareng ka eco sensitive lani badon ki jingri badon ki merak badon kaler ka bakoi jong kalum narpo bro kawai andalai tengko ki apni da kabor namal balayo jing kersian balayo jing kersian ka bapura nak sarkar takai ka banja ladak sarkar ka wanra ay ka landang nyim ya karan ya ka tayak section ka balai pusau ya ka bak sarkar ka lamut banamen kamdai ban mut banamen rei ka dai banamen mardor shua bahkan pendap no ikam ke baka ketemu kat badang don kan ke jingmut ban kret kan ke lambang kadai ke jingma yang i ke habaidai ke caka ke puta jong kikum nyotrap jong ke bri nyotrap ngamar balai akaranya kata baro si kata lada ka sarkar lagi ka donkam jaka nantai company nantai company ki bawan na barjala kham gunsin kahabannya sibon ki prosedur sibon ki kendon
kat hadu bendayo yang kata jaka kum kita kendon ke bakam kongsan di kentup kum ya ke social impact assessment ke environment assessment ke pollution assessment labatai lupa syuai kinong song snow labatai syuai lupa syuai itu kidong di kentoi bak sarkar kamu bat hit yang jaka ban ailak ya kum kita karkhana bat hangtau paiba udan ko hak banyak persya lani ban priang Henry lada kini ke landang, lada hit lupa ke sarkar, ngatharai baru kijing temu, jong kata social impact assessment, baru ki kendon, jong ke pollution clearance, ke forest clearance, environmental clearance, kinyak no. Nuna kalau ada lupa ke cakap sarkar, lada kinyak no pura ru, kila sulong tang lada kile ru, kila sulong tang kecile menne. Kanum dai isu kecile kat kum ke kendon jong kai. Balai ngawang ba kanum dai isu ka jingle kat kum kendon jong kai. Larang ipuli section ka ba pra ba khandai. Jong kane investment facilitation jong kane ka sarkar kara mention senang. Hangnya la kriya ki artli ki bor ki ba minumla ban mundur ba sensyar pai ba la ban kriya kum gini ki bor. Ka section ka ba pra kolong kadon kata ke general council. Chairman jong general council ada yupa chief minister. Ki members, ki cabinet ministers baru kita ki member. But ki top ranking secretary, jong ki department, nadu ki industry, ki forest, ki revenue kini kita ki member.